INP Mizo channel clear tu te in zain chi bai le vek ule September ni ania boruak thatak noya hun in man kan bei sei kan channel men lut saka men lo clear sak thina wangin kan lo me tuntuma po zanti na kan ti thin dan pa nga yen Myanmar ram tual chung chanchin langsar zol deu kan clear lenga nimin lam thil thleng media lama tlai khonwaron langle ta chau atangin bulkan tan lenga kan news update hi atop thlengin min lo clear sak le theu don nia nepi do lama pdf te an cheve ti voin khan an soi nepi do pdf te le terrorist sipai te okas ni somthum khan an loin kap ve ni in voin lam khan an soya sipai lam thi le hliaman nual ni in an soya ni pdf te le terrorist sipai battalion zariat le pakhat na te anin kapa okas ni somthum tlai lam dar li vela tanga in kap tan kha dar sari vela an thomare felani sipai motor lambun annia terrorist lammi som pakhat an thia pdf lamero thil hliaman omlo ni in rise news chona soi chongtan khwa in li ti chiatani nimen pia lam okas ni somthum pakhat khan sakain region pale township huam chunga chongtan khwa USDP party member then khatin sipai an ko lut ni in khitit media chuan report a don thu voin khan soya heng sipai te hian chen na in pali lai chu anti chiat sak ni na soibok an khomi thalai tamjok chu mundang an rol bo mek ni in a soibok ani karkalta lam khan tedim khopuya Myanmar economic bank Veng tu security duty te an ka hlum thu kan soito a bank lam hian boy ve thin nge moni nimin pia okas ni somthum pakhat jing lamdar thumvel khan Kachin state capital michina khopuya miawati bank a security thok tu te chuan michina khopui miutit venga khosa kutan su ong anti kumsom ni le pangami an kap hlum ve thungani yinma pin pdf te an che thai yinma pin township kui chong khobul loka september ni khat chohnudar khat khan yinma pin pdf te chuan sipai terrorist te an lo bei ve boka bom mangin an beya terrorist sipai mi som pani an thi ti voin khan an soi le boka ati zia view zele terrorist lam hian chutia bomba be ani tak nu le thian om tak tewa wang chuan kongpui dunga om bike an hmu piang an chuchia an halkang ta zel ni in an soi boka su petrol dor antia thoktu pakhat po a chan soi tur om momal silovin an soi sa ni in a hmuna om te chuan an soi bok makui lama veng lalan lo kap hlum le makui region miuti township huam chunga aingma khwa asipai ruat venglal ong sumin anti chu september ni khatlai da ruk le chan ve vel khan tuti hriat lo ten voisom panga lion kapa an kap hlum le ni hetianga venglal da that a om hian khomi te chu terrorist lo lutin an manang ti hlawin an tlan chevele thina an boy thei hle ni ong sumin thattu te hi an township a om visnu pdf te chuan an malak na ani thu soin ama ong sumin hi sipai terrorist te du dan anga khosa mi puiri grapa terrorist te ne na mi chanchin report hin tu ani awanga anda thatani thuan soi september ni khat nimin lam khan Kachin state mungin khopui lama po terrorist sipai te an local rong viawani oma terrorist te le piusoti pol te in rual thotin khopui chung le che vela an vak na samaya omzenei lovin mian man nual ni in Kachin lam media te chuan an soibok pong township a nu pakhatan kaplum moon state pong township huam chunga katai khwa nizandar som le minute som level khan terrorist sipai te chuan nu fa pakhat nei naw keng mek bok ma I tuemu anti chuan kap hluma apasal point hliam na tak tuarin damdoi in an panpui hial bokani an van doi le sipai suala in nang kher ani hi ma I tuemu I pasal kumin nei lin anti hi nimin tlai khan sangha zongin luya kala alo ho nai to be sein an nu rai puar treu bok chuan an in kota lo ngakin alo changchoya chu vele sipai te chuan an ron kap ta chiam ni in an soya kumsom ni le pasari mi ma I tuemu I chu an kota hian a thinga la apasal kumsom ni le pakomi ero hi chu a bek bora an fuwa
damdoi inan pan puya angai tu omviu ni inan soyani September ni tukin khovar fel dar rukvel khan mandalay khopui pichi takun lama po boma puaka mase me ring thi le hliamero an omlo hlowani tin tukin dar nga le minute somli panga khan Irrawaddy region patein khopuya po boma puak le bok rengun khopuya tukin khan veng lalan thata police pakhatin hliama tur bok rengun khopui laintaya township veng number somni na an veng lal utin mongwin anti po September ni tukin dar riat vel khan tu tenemo an kap hlum le a hethil en fia tur vakal police pakhat chu bompu ka wangin hliama tur le bokani rengun khopuya media pakhat HTY information in a soidan chuan tual thana boruak en thli thaya police ten hunan man lai hian bom voi ni apuaka police pakhatin hliama tur ta ni utin mongwin apo hi terrorist council lam meruat venglal ania a report awanga sipain Myanmar hi anom nual ni inan soi lasu lama sipain Myanmar le bok sian state marlam lasu township huam chunga nakuam lung khua om no pang zirtir tu tetelin civil mi pasari te chu PDF an ni ringin terrorist sipai te chuan voin khan an man zirtir tu pathum te rol deuh mi pahnih le nula pakhat chuan an khomi pakhat heng te hi in khata an lo om khoma chutia anom khom chu PDF an ni nge yang ti in sipai lam hen an va bo ta thu ta ni lasu tam sipa hian CDM om department tinami an tam hle maya criminal case zanga le pangana or tir turpo an phu sup nen an soyani sipain khuan hal le anun ron thak theile mai pau township chim lama won chung khuwa nimin pia lama tanga khomi puiten sipai hlawa an ro san hial kha voin September ni chundar som pani le minute som thum panga khan terrorist sipai ten an hal le mek ti khomi puiten an khopia tlanga tangin an thlir ti report an pe a online at om hleni an khopa pakhat chuan ti hian a thil mu chu media te hne na soya sipai te hi nilikal ta vela tang khan won chung khua a buddhist puithiam te ina an khosa a khomi puite ro ti hian rampalai lenga kan la tal kual vel mai mai ani won chung khua atanga chhuah lam tlang panga pin tong khua a oma chuta piusoti pol tele sipai te chu in kopin won chung khua hian an luta voin chundar som pani le minute som thum panga tang khan kan kho chunga om terrorist sipai te chuan khua an hal me kani ati mandeu khan kin ma khua an hal to a an hal sak mai ba ka an ei in tur te chenin nimin lam khan an hal sak le ta zela tuna won chung khua ti hian an hal le a an din mun hilai nat om ti po hian sawifiah hlei thailo ani ber hi telephone tower an bom chele kayin state phaan township huam chung po tho khua sipai terrorist te ta maitel telephone tower bula anda khol poimo chi rang chu September ni tukin khan tu ti hriat lovin an lo hal kang chevek maya tower omna bul naya mi pali chu sipai lamin an man le ta ni in kayin lam media te chuan an soya maitel hi Thailand company le sipai terrorist te in to mania Myanmar ram chunga maitel tower hi engemaw zat chu a cheto ngei narin omani hi hetiang hi khat to kin soitur om le ziani September ni khat nizandar somvel khan kaya state khopui loikoa PDF tele terrorist te anlo in kapa loiko khopui an khopui lailia hall in puya security thok terrorist sipai te chu ruasur kara PDF lamin an fakka pani anin kap na sa hle ni inan soya ruasur nuaya darkar chan vevel anin kapa le lama hian thi le hliam an om ve ti an soibok hetian ni zan lama anin ka le tak thutawang hian tukin lama chuan loiko khopuya po hian terrorist sipayan chop bel na sa hle ni inan soya khopui chunga anin ka lo na hi arei ve lek ta a an boi thar ve le ni hi mizima news ina soidan chuan voin khan KNU concern group chuan thuchhuah siamin NCA hian omzia nei to lo anti NCA ti hi kanlam ta fo maya sang ni le som panga October ni som panga khan
nam sipai pol rang chung hun laya hel anti mai pol chiriat te chuan sipai council ne na in ka hai puangin in rem na ming an lo saina sang ni le som pariat February ni som pathuma pol dang pan in an sign vele a te chuan nationwide ceasefire NCA anti mai hi Myanmar ham chunga nam sipai pol rang somin sipai council ne na in rem na ming an sign na ani KNU concern group in voina an thuchhuah an soidan chuan he nationwide ceasefire agreement hian tlangram ethnic nam rang te hi an du na politics huanga lutir chuang silovin an ral thuam hlip turin atimai Mizo kani a sang ni le pariat dan pui noya kun luitura in rem na lekani antia CRPH le NUG laminan soi politics an din na sipai dictatorship pai thak le federal democracy din hi tlangram ethnic group rang te thil tumani awangin kan thlawp ti in KNU concern group chuan an soibok tlangram nam sipai pol rang le PDF ten sipai thu nei na pai thlatur le federal democracy alo din nana an be na zong a hian kan tho puitat zelang anti bokani Environmental Investigation Agency EIA chuan European Union in Myanmar sarkar sanction tura arel bo chia in Italy chuan thinga le sakna samai ati sipain thu nei na an lak tak maya wanga European Union in economic sanction a kalpui mek lain Italian sumdong te chuan European Union dan kalin Myanmar ma tlor le thing thachi an leina sa hle ni in EIA chuan asoyani Myanmar hi aram leilung chuak hausakna zong chuan apa tharo pui mai sia hei hi ASEAN lampon an thiruk tlatawangin sipai council hi antong pobiak chiat thelo kanti kha China in a tlon hiu na chan ponia tuna Italy lam an lo lang vele ta a boy kha kani hi EIA laminan soidan chuan Myanmar ram chunga tlor thing tha leitu Italian sumdong lian hi somni le pasari lion oma an lo chin chia dan chuan March April le May kha chunga Myanmar ram atanga thingan le chhuah zong hi Euro poisa in cheng makta duai khat le nuai thuma tanga makta duai khat le nuai nga inkar vela ni to ang antia minong hlana te poisa anga chu chuan makta duai sang ni Khawvel chuni mai dona anta na zia omve view dona sin ASEAN in special envoy atana anruat Brunei deputy foreign minister everyone isof chu reilo teya Myanmar ram azindon ni inan soya sipailal sual ho hi chu a mungei don ti achianga heiba ka an thren be mek Aung San Suu Kyi po a mu ngei an be sei hlom hle ni ani hi Myanmar palaya ta na an lo ruat ma deu zun thatir po khan Myanmar lo tlo to a minong hlain tenen pon lo in muto ni tuntuma azin hian Suu Kyi mungei turin ASEAN nam hian sipai council hna an deal ni in an soi Mani okas thatop lam khan everyone isof le Myanmar ram buai ngai ventu ram chung le ram pona mi poimo chi rang te virtual meeting nei nan lo ti hlom to a China po hian Suu Kyi mu ngei theinan malak puya lo in tiam ve bok Nimin Khan ASEAN Trade Union tele ASEAN Parliament member then khat le NUG palai te online meeting an naya Myanmar chungchang an soi howani chung mi te chuan sipai council ain NUG an pomjok thu an soita hei hi ILO laminan ngen na a hlo tling ati theyang nimina an meeting chu ASEAN +6 regional social dialogue ti ming an putira NUG palai tele ASEAN ramba ka Japan New Zealand South Korea le Philippines lamatang po in an tel hloma ASEAN +6 regional social dialogue an zo felvele thuchhuah an siam ve ngala an thuchhuah chuan February ni khata sipain thu nei nan pong lak mai kha an dem tak zet ti pon soitelani kan soifawang khan September ni som palia an tran tur UN General Assembly voice som sari le pangana khian mipui than sarkar palai ten an din tak NUG le thu nei na du atui hal huam minong hlana sipai council chuan UN in apom zok beisayin man la chove ve ni Khawvel pum huapa trade union ming thang tak ITUC antia an general secretary Miss Sharan Baro po in sipai council lam din mun soin an sumdo na chol san turte
ramdang sarkar danginan pomlo nana man lak thu te soin tun tuma UN General Assembly a po NUG hi pomani theinan ILO lamatang point na satakin ma kan la ang atiani The Nation Voice na soidan chuan Myanmar poisa hi ani telin atlaniam duai reng boka thil mana tau chauzel ve thunga hei hian mana World Food Program lam warning kha atin zone de uriu ni te na lang Chinese yuan cheng zale Myanmar chiat sing ni hi ain hen deuh thuak thin khania nimin September ni khat khan sing ni le sangret le zania akai chole dor to a Indian rupee zale Myanmar chiat sing ni le sang khat ain tluk mek boka US dollar khat hi Myanmar chiatin sang khat le zariat le somthum ne na in tluk chho mek ani hem maya thilman la chu to chho mek boka tun ma sangriat man vel ni thin kha sing khat le sang ni vel ani le ta bok National Unity Government chuan Myanmar poisa no thar asiam chuak ve don ta kan soita kan khan tuna Myanmar poisa chiat man lai hi Sipai sarkar na lak nu hian a hlutna atlaniam ta zel maya heng poisa te hi State Administrative Council thuchhuah omni in wazi poisa siam na atanga ti chua ani ome Sipai sarkar elpui National Unity Government chuan Myanmar poisa hlutna lo tlaniam zel chu avei ve viu nge nianga politics man ruatan ati zok nge moni don ni poisa no thar siam chu atum ve don nia soyani a an poisa siam chu tur hlut zong hi US dollar khat le NUG poisa cheng za in hen tur ni nan soi hialani thaviu don ani chu NUG sarkar support tu te chuan NUG sarkar kan thláwp tlatani ti entian tuna Sipai sarkar poisa siam kol reng te chuan meiwa palo chantir fek turin NUG sarkar chuan an nge nani ti ani boka an siam chu ma hova lo halral ngot khachu achi chia lo mai theini NUG sarkarin an poisa siam tur ming hi nui ungui ti ani dona an poisa siam tur nui ungui hi chu Sipai ho siam anglo takin sakei pak nei lem te general tan suya chin chia na saiwar lem ang chi te hi a chuang ve don lo ni nan soi bok tin chiat sing khat no ta chuan USDP chin chia rong ringin che ni ve don lova rong senaluan ar on lem le Myanmar mi pui te nu Aung San Suu Kyi lem a chuang thung don ni nan soi bok NUG sarkarin poisa no ta siam tur hi a lem a om thei mai lo nan Tunlai man ro changkang ber siam ani don anti zel boka microprinting metallic ink magnetic ink embossing technology ti ang chi manro changkang tak manani donani he poisa security ma katan hian rong sen lar nal takin tuntuma an spring revolution horop watermark da tel ani dona kutrang pathum CDM chin chia na chu ropui takle zawm takin tarlan ani don bok anti ropui view donani chu mai lanilo poisa no chunga chuan thirzai sin te lu tuk tak phumru ani dona electronic magnetive anianga ta chuan Mizo nu Rebecca Saimo ye poina sakve tuntum an spring revolution hlapuya an man ta kabama chibu ti hlakha an thun tel don an tile ta zelani National Unity Government chuan he an poisa not siam chu ani theinan hian Dr. Zoe Su chu committee chairman anda a international standard international quality ani dona wangin a thatle don ani chu USA puina siam chu thuai ani don antia September thalo atan CDM zom Myanmar sarkar na thok bang ta tele PDF sipai te tan pek manan tum ni nan soi hiala chutiang te nan ti thei bi ka ngemo chu Myanmar ram chunga NUG support tu dor zonga le India Pakistan China le Russia Thailand Japan le Korea ram ranga September tharal October thati ratangin US dollar ne na thleng thei mai tura ruwa man ni in nui u news chuan aron soi tatlat mai at takani ngem keini chuan oi tur nge oi lo tur kan khe chuang lova be se ro ati sang du khle don ani hi Irrawaddy region huam chunga police CDM lama pakai ta te chuan an thian police dang CDM lama la pakai velo te chule khan thona
an leka thon hi social media lama adar chak le khop maya voin Myanmar news a chuan lar vet vet takani hetiang deuh hian an zia ka atlang pui kanan soi chhawng nge thian ti u nangni le ke ni kan zawai mai hian zalen na hlut zia hi kan la tem meu lo hlomania mi pui lam chu kum rei lo te an lo zalen man to a nangni te zalen taka om indu velom ni police inni na kula tang khan rei lo te handak chuap ve ula ti chuan kan lo or em kan police uniform aten om zia in mu thei ngal mayang he hi engwa nge ni man la ya police te khachu an thu chevek to tuna police te hi chu mi pui huat ron kan ni chu in thre chiang em ke ni chuan kan thre chiang ta hle ani chuan malama te kan police uniform za om tak hi mi pui huat thalamai mayatan kan la ha chun zom zel mai donem ni ke ni police CDM alu ta te hian thutiam kan naya kan ram le mi pui te ta na kan tho thei a om lo ani po in kan chung ko le kan malam hun ngai to in CDM a kan lu ta ni nang ni po in hoi sen na zong som khomin min lo fin ve mai te u ti in som na lekha an thona ni he police nan police puite an som na hi voin lam Myanmar social media lama chuan alar hle hetiang zela an som chuan police le sipai tam tak an la chuak zelang ti po ibe sei pui zel teng u ole tun tumata na Myanmar news kanan ti chuwa thei chu khati zong khania kan channel min hlut sak tu ten news kanan ti chu ang atop thlenga min lo thlir sak thina wangin in chunga kan lo me